aga hano na hari ndio mu district ya Kiruhura nkoko muri kukimanya emyaka ena enyuma ihanga na munonga kora biri mu kitongore cyo bwegese bakatandikaho engenderwa honse yo kushomesa abana eba kugira ngo no kushome cyo kuroka kwata mbone twenda kugamba na DEO guno rukurura ebyo bwegese mu district ya Kiruhura akatushobora engenderwa heje yatandikira abana biri mu sini ya kabiri hati bari mbazo mu sini ya katano abashomesa bingi nangwa na beji tushangiro mu mashomero gamwe agatari muri Kiruhura mu district yambara nangwa na district ya Shema abana omwe baburaburwa kureba eki bari kushoma niki ndwenda ngo DEO otuterere mu tematemeremo abashomesa obwiro bunu bakora ki nanyo muzire bayi no mwana umusiniya ya kanugire umusiniya ya katano akaricura mu baye mbakoze so umusiniya 4 niyo rubakuza ku so umusiniya 5 hebare munonga mtebekanisa wa programu amazina Nemerabu Mwesige Businge District Education Officer wa Kiruhura na kusima munonga okumanyisa abantu oku abana babo barigire omusiniya ya kana bakuza omusiniya ya mukaga ninyenda kusima government ahabo kuba obutwabere ntikigendera omu old curriculum itwe tutakateka tekire ye kateka hazo kuya tuteka tekire by that time kankiri head teacher wa secondary bakatwegesa baza kuri churinga bashomesa babere bari mu system okuturagende na lower secondary curriculum yabere introduced by then actually pioneer aba senior 6 now nibo pioneer ba lower secondary curriculum tubaba hata barukuza kukora ni pioneer yaba lower secondary curriculum ati itwe old curriculum ekitwabe tukora nk'abashomesa tukatutatikatekera abana tugenda nitwemanya ngo nitwe turukumanya mbeno bwire bw'abana bukaba baburubuke abana bo bonka kwe discoveringira but egin bageta competence based omwana wenka kwe discoveringira ande binde ebinzi biri hands on ninka skill omwana namanya ekintu amanya okwari kutandika no kwari kuchendera mbena bana kubarigire omu O level starting from senior 1 yaba enrolled ati niyo tugumize munayo omu A level nyenda kuhamisiza abantu abarukundeba ngo abana beyituminga n'abashomesa tinyine mu kutina kone abo kuba government ka programminga nango mukubanza tukabanza kubura ebukozeso tubarara kukiremu A level kutuhereza materials ebitabo byo kukozesa konkareta government yata ebitabo online omukubanza bikabiro online hati ba head teachers babi downloading on their own batandika kubukozesa mbwena abana kandi A level tibarakozire overwhelming curriculum kwihaho bakakoreba kweta ngo na bridged bakagenda aba senior 5 abatandikire hata bakuze kuzo mu senior 6 nawo abari mu 6 actually hati kubakozera bridged harimo content ezibihiremu harimo nezibengiremu konka twarazire ngo byona babihaho batandika fresh tukumanyisa ngo abana tukuza kubabera kisya kuba strange n'abashomesa tukuza kuba strange ahabo kuba kubakozire abridged curriculum bagarika ministry yakora ubunanizwa yaza kutendeka abashomesa yes teratendekire bona konka batendekire bakabahereza ebyo kukozesa kugarika yenyuma bakatraininga the colleagues of which nkaitwa ba district level ya Kiruhura tuketa abashomesa within our districts twabaretera orukuba traininga from Bishop Stewart University bashomesa beitu so I'm not worried abana bitu baza aho eki kweto muitwa kwabazire bachetu barubona omba karicura mwe ibayemba kozese ya rowa kugira ngo hariho materials ezibayemba tuma abana kureta ishomero omwana ashashara school fees yemtwara 5 na miliyoni mu kurgira ishomero kandi on top of that bagakaba mutuma materials imwe nkabe byobwegese ekintu cyo mukireba ebare munonga abazeire ninyenda kutwara omugishogu ngo kugira ngo itwa bari somehow rural best schools materials enyinge zibabaire nibashaba bakabashanga bazinena hano aha ground apart from ebice byabire nbyenda mu input kandi nabyo bitarakuretingire aramo muri Kiruhura district ebyabazeire babaire nibabasa kwa affording bwena aba bari kwetombeita education teyo muntu omwenyesire ni nkigamba
it is a shared responsibilities. Omuzeire aine roro, omushomesa aine roro, omwana aine roro. Mwenu kutukuba roro y'omuzeire yatamukwetombeita na yecumbagiza obuhereza hansi na mwenu ko kukura abazeire babo kwetombeita kubareba tarakozire mwuga gwabo nikimanyisa ngo abana abo haine kibaferirwe mwena nimbashaba ngo obuntu government yaguma ya inroringa enanka policy omu mashomero ningashu omuroko government nkeji tujakiri abo kuba government nebateka tekire kandi nemayangwe kiyataho nikiza kuyamba ihanga kandi ihanga ninyene yuwe mbwena abazeire nanimbashaba ngo abashomesa baza kubashabe kintu nikibani kimanyisa ngo kuhare hari mubeke nabana nibenda kore migati nibaza kugira ngo engano mwana ijene engano maybe ishomero nireba ngo capacity yari yote kubasa kugura ngano y'abana bona ba senior 1 hata muzire kubareba kushaba kantu kamwe kengano ko mwana wawe kwegeraho kukanda chapati ninga mandazi iwo muzire to kuranga urihere nikibasa kuyamba mwana wawe kurugama ine skill so nicyo ndikugambira abazeire atakangire aba no maye kintu kingi nitandikiro mind hata bamwe kuba kuranga government retire bajya government ninka kizimbe kiwashanga hata mu government ninyene ibabariya abasheme kubana bato mu nkora ebi government yatongoze mwena bakwetombe itashuware bagume batwatse kugira ngo twihema abana beitu bahatina nyenshakari bayinare cyamuhero mwine ntekateka ki nkabana bakubaherekere nkasini ya 4 batarikwenda kuzamusini ya 5 nka cottages zo kugira ngo abatungire skills zo mu mashomeraga harahimu kubasa kubata nka institutions zabo zitari yeze zituyireho yabare munonga twine hub industrial hub abana babakweza na hata nambwe no mushango ninguta rahabaziri ito abana kuba kwija babintu roro mu mashomero no murumo gwiti kuza kumonitoringa abana abo babari amashomero konka nitugumira nkabebembezi bebyo bwegese kuzo mu byaro kuza kumanya abana ngo mwana wananga tagumizemo konka abari kugira chance bakayija nka ntubintu roro ngo industrial hub bagumiza muna skill yabo kugira ngo ibayambe wabare munonga diyo twaba twine diyo wa district ya Kiruhura na tusobora new curriculum ya 5 kiro bwa hati officially nabana bakuze umusini ya 5 bari abasini ya 6 no baremba kora bridge kangareyo studios ahagwa makoro gitu agahana hariya